National Deworming Day pandan tu relin Voi Khan Chief Medical Officers Office Chamber meeting nei ani a meeting chon August ni som sang ni som hi pathum hian government scholarship high school a hon na nei ni se anti Voi Chama Khan DC conference hall scholarship a district level task force on rui hlo do chuan thut khom na in scholarship district chunga rui hlo ti rem na tura malak da tu soi ho na nei ani Government Scholarship College Main Hall, Directorate of Sports and Youth Services le Mizo Zirlai Paul Bul to Mabwat site Youth 23 meet on nationalism, patriotism and development to pui mga Zirlai ito home na nay ani. CZS cable sungkwa te chibay ule Noel Valalwat pui kani a sansin kim changso kin ngai thaang National Deworming Day mandan tu redin Voi Khan Chief Medical Officers Office Chamber meeting nei ani a meeting chon August som sang ni som ni pathum hian government scholarship high school a hon nei ni se anti meeting kai shwai tu Dr. RK Lal Thamwana CMO chuan no pang te chisel na thadlo chuan malnutrition tam tak a thlen theia chu chuan an thanlen na tan ngong na sa tak a thlen thei ni in a soi Chumi ti re na atan chuan program sang zinga National Deworming Day chu man thin ani a kum engemaw chen National Deworming Day man ani to ti a soi meeting chuan government scholarship high school a August ni som hian hon na nei ni se anti a report P2F la rem sangi manager DIEC tarlan danin National Deworming Day hi guideline angena huna nei thinani a thokhat na hi kumin February tha khan nei ani a target singthum sang khat zanga sommi pakhat oma mi singthum sang khat sompwa pathum te churui hlau ruhlut hlau albendazole tablet pack ni in target achievement hi za somkwa pariat point paruk pali atling tunogas NDD a hian target sing ni Sangkwa zakwa somthum pakhat siaman ni a guideline ang chuan naupang kum khat atanga kumhni te hi mum chan ve pek an ni anga kumhni chin chunglam kum som pakwa thlengin mum khat pek tur an ni kumthum chin hnoi lam te hi thirfiana rot somin damdo hi pek tur an ni thung ruaman lok ang chuang kum nga janga kumruk chin hnoi lam te hi angan wadi center damdo hi pek an ni anga aba khi chu school a pek tur an ni School kal lau nau pang le ral tlan nau pang te chu a sa ten anin lama kal chilin dam doi hi an pe bok don ani ruhlut hlau dam doi hi pek tur om sa vek to a August som pasari hian zo fel vek ani ang meeting a hian sarkar department concern education DPO office le CDPO office baka health department a NDD khoi tu te an tel ani Voi Chama Khan DC conference hall scholarship a district level task force on rui hlo do chuan thut khom na nei in scholarship district chunga rui hlo ti rem na tura malak da tur soi ho na nei ani engineer rin oma minister social welfare and tribal affairs department chuan he hun hitel puin pujon LT sanga DC chuan huna kai shwai ani Minister Engineer rin oma chuan ramle namma sona dal tu lian tak chu rui hlawani thu soin chungkwa le khotlang zalen le nuam siam tur chuan rui hlo do poimo thua soi rui hlo ti rem tura malana bei pui thak nan state level core committee din ani thu le chumi hnuaya district level le village level te omzenei tak kalpui tura duan ani thu soin he malak na ti hlotling tur hian sarkar kaushan tlomngai pol le khotlang shwai tu te tho hona poimo thu asoi thutkhom na hian pu David JB additional SP chuan komin chungin scholarship konpui bairabi wairing te bil khothlir sai phaya te zirlai sang ni zanga paruk ne na rui hlo thatlo zia zirtir na pek to ani thuatar langa scholarship district chunga in enkol na hom shanga rui hlo wang enkol mek mi zanga somnga pali anom mek thule rui hlo kai noya mi panga man an ni dan le rui hlo cheng noi som paruk chuang man ani thu asoi bok ani PVL Moana Assistant Commissioner Excise and Narcotics Department chuan rakzu liter sang khat sari somriat pariat sab zoom puitling sang sari za songkwa pakhat beer can sang thum zariat som sari paruk heroin kg ni point bial pakhat le methamphetamine gram za sari som thum pali point pasari pariat manani to thu soin NDNPS Act 1985 noya case som pariat le MLP Act 2019 noya case sang khat
zasari somnga pali zia luani thu tar lan ani bok District level task force on ruihlo do thut khoma hian zirna in sang le caution program te ruihlo thatlo na le ruihlo laka film tura in zirtina kalpui dan turte zirtina peturin district tina changa resource person ruat ani to thute anti drugs club dina tul thu le event ina ruihlo do kalpui nan village level committee dina tul thu soilan ani a sub headquarters YMA le YMA branch sang malak na tengai thak ani bok Government Scholarship College Main Hall Directorate of Sports and Youth Services like Mizo Zirlai Paul Bull to Mabuat site Youth 20 meet on nationalism, patriotism and development to pui manga Zirlai into khom na yani a Minister Pukelin Liana to Khwalian ni in Puti Zaming Liana Principal Government Scholarship College to Hunkai Shwai to ani Minister Pukelin Liana chuan mason na thok tho tura Masona na thok ho tura ram sang somni in tel khom G20 chuan ram ti masona tur chuan mani namachia na nam mangai na le nam ta na in peng thinlung thalai ti a ngai hlu thar na sia ba poimo thu a soya ram thataka hum hal tur chuan nam zia rang choi san te nam thuam le lam von nun le mani nam za pui lo poimo thu a soi Minister chuan namhum halnan kopui zon konga film khora tul thu soin mizo mi parte chu pasal tlang ne tura nun uluk turte in khana tlang ne tura e zon na konga tai mak chhuwa tele nam dak ta tan po en ton tlang ne tura in vong thiang rim konga te chan la turin a fui har sana le boina awangin mun sang zong na thla te kara in pum khadu na ril ruwa dar mek thu pukel rin dina chuan soin Namrong pui ni tur chuan zong na thlak zinga nam anga in u naw na thale in lungrual na omapoi mo thu soya ramle namtan kong e mutala changkai na nei tum turin minister chuan zirlai kal khom te acha ani in todel turak theina le thiama man tlak zir chwa tum tlat turin a fui bok hun kai shwai tu puti zaming liana principal chuan youth meet 20 thu pui atana Nationalism, patriotism and development manani chan soin mani ram le nam hlut le choi san na chang chalai zinga shiat kharapoi mo thu soya masona fam kim thleng tur chuan ram le nam mangai na le ngai hlut na a om tela chul thu a soi Pulanun mo pau tu President MZP General Headquarters chuan ram le nam boral lo tura hum hal tur chuan mani nama chian masaka chul thu soin namzia rang le thuam te za pui lavin choi san kong azir lai ten poi mo thu soya khovel thiam le changka na chu chat pui tu ni lavin zirna kong ma son pui na mang changkai tu ni turin zir lai te acha ve bok ani pu el ram din lian ren thlai advisor MZP General Headquarters chuan thu pui soi hon na nein ram le nam mangai na le ram le nam ta na in huam na tu nun thar le na turin U20 meet thu puyatan nationalism patriotism and development thanani thu soya har sat na boina le tram na satak awanga din mun tha le nom jok swal chwa du na chuan nam mangai na pian chwa tir thu tar langa nam anga kan tin chwa le na tura nun na hlu tak chan na te thisen luang ral tam tak te kha tu na thalai te hian an ngai hlut thia ba poimo thu soi Masona tuan tlingom tur chuan mani nam ngai hlut na chang shiat le nam zia rang hum hala choi san du na inzir tir thara tul thu soi bok Voin chanu dar khat khan Netaji Subhash Chandra Bose Avasiyan Vidyalaya Hostel Vaireng te chu ser luibial tu MLA na honga he hostel hi high school le higher secondary school zirlai no pang pai chia te omna turani a hostel a hian mi som thumanom theido na thoktu hi warden nen mi pasari anom don ani Government Vaireng te high school hola hostel hon na in khom le education campaign nei zui ngalani a khwalian pularin sang aral te chuan zirna in ma son theina atan thei to pa chwa thin thu soya education minister za om tak pulal chanda maral te malak puina azara selui bial chhunga zirna in oma tepo zirti tu in dailo na phushu turin zirti tu da bel zelan ni thule zirna in tepo athei ang anga ti changthlun mek zelan ni thu soya heba ga hian zirti tu kal khom te ma hian khotlang ma son atan na atho sang te soilangin khotlang ma son na turatan thei to pa chwa thin thu te soin Sorkar na lo chel to thin tu ten kum som chunga tan tho ain kum nga chung na an tho chu atam to jok ni in a soi
bial tu MLA in thu soi zo nu hian soi ho na hun mangin zirna lam le khotlang kai hnoi thila du khoblo na nei tan zo na zo hun hon ani a zirti tu lama tangin zo na zo an omlo thung ani Pikela siam liani DAO and DPC Samagra Shiksha Scholarship chuan thu soin education campaign le hostel hon program chu bial tu MLA pularin sangaral te thanem ngai na buat sai ani thu soya bial tu MLA zirna lama ma son du mi selui bialin an nei chu lo mamati thu asoi DAO chuan zirna ngai poimo atu thu soin zirna hian kan khotlang tan ma son a thlen thina ti a chutiang tur chuan zirti tu te an poimo emema competitive exam a vaireng te mi an omemti te an lo en fawanga ya chutiang atling thei tur chuan zir lai te an zirna lama thei top an chwa pui an ngai hle ani ati Central YMA Mizo Zirlai Pol, Mizo Meche Insui Khom Pol, Mizo Students Union le Mizoram Upapol te omkhom na NGO Coordination Committee chuan Chief Minister Puzoram Thangat na Forest Conservation Act 1980 Amendment sangni somni pathum chungcha ngai poimo an nei te an thlen NGO Coordination Committee chuan lorel to angin Paul IO President le Secretary Cheuten nimin chapmadar som le minisong panga khan Chief Minister chu apisa an koma Forest Conservation Act 1980 Amendment sangni somni pathum chungcha nga Chief Minister chu amala na meka lo momanti thuan shil Forest Conservation Act 1980 Amendment sangni somni pathum chungcha nga Chief Minister chu amala na meka lo momanti thuan shila committee in an thurel te an thlen bok NGO Coordination Committee chuan Manipur boina awanga nun chan zong tha thak te voina hun August ni thumsang ni somni pathuma nei an tum chu boina lian zo ka thlen lo nan Central Sarkar in ngen na Chief Minister Mizoram ne na an thlen chungchang malak na an soi hawa Chief Minister le NGO Coordination Committee Chairman ten ITLF shwai to te bia in he hun hi mangri lo turin ruwa man na an siama e ba ka hian Manipura tlan chomdol na tur Central Sarkar an thlen porang taka ruwa man ani tur thu an dong bok ani NGO Coordination Committee chuan ni lai nia Central YMA Committee room a thut khoma an lo rel to angin nimina chura chan pura ITLF in twal chung boin awanga an mi le sa thi te voina hunan man tura an sen sawatan cheng noi ni pek ni sen ti ba ka Manipura zong na thak u naute raldo frontline omte mamo chu zual leina Manipur group YMA kuta cheng noi nga pek an rel bok Ruilau to ruapu lal engza vi lunglei veng lai cho Special Court ND and PS Act lunglei district in thiam lo chan an chantir nuwa ni min khan shem na puanga March ni som pariat sang ni som mi pakhat chama dar som le chan ve khan excise and narcotics in heroin grams athum som thum pakhat point panga bial hong som ni palia ko lawangin al engza vi ador ngak lai lunglei veng lai ya an mana END lunglei district an man Districta an Manila la hian thubai siam sakngal ani la lengza vi thubai hi F rola puya Judge Special Court ND PS Act lunglei District Court chuan nilai ni khana ngai to a thushatu mi pali te thu an zol fia nuwa court dana nga thushatu sang te thu soile fin fiana sang te en fia ani nuwa thiam lo chantir ni in ninga ni khan court chuan thiam lo chantir awanga shem na puanga ni Court chuan rui hlo nei tu la engza vi chu ND PS Act nuaya thiam lo chantirin rim taka kum som chung zel tang tu le poisa cheng noi khat choi tur ati in poisa choi tur nei lo chuang kum khat dang zel tang bel le turin a shem ani thudon danin thiam lo chantir tak la lengza vi hian India ram dan puin a khap heroin te hi champhaya changa cheng noi li sing riata alak hlep uma lung le shara tum thu le tun chum he tiang thila ti voi ni na le ati masak zo ka mana to lo thu court ma puang ani he thu boy a hian sarkar IO in Sivan Lalmwani additional public prosecutor adinga la engzawi IO hian ukil zedila nun sang advocate ading thung MPCC Vice President Pulal Thanzara chuan tuna MNF sarkar in min thlen pui thei om chhun chu leibanga ber state ni ani ati he thu hi voina Golden Hall Congress Bhavan political session a soya Pulal Thanzara chuan heti chung hian ramta changkai lo pa ho san sema noi thum tiamin
nuai thum tiamin cheng sing hi sanga an semnel nualati nationalism soi chungin dam lo poisa le sarkar na thoklo an bat saka nationalism soi chungin zo na thla kan una tena sataka soi satu BJP an thopuina an chu chat ngam lova MNF te nationalism soi le kai ni nationalism soi hi ain anglawani ati Pulal Thanzara chuan MPCC President Pulal Sotan chanem ngai takin kan nam le kan sa khwa himnan Mizoram political party zongzong te kaushan le NGO te chu BJP dawa Christian sa khwa nek chep tumtu te dopui turin asom ngam lain in than huna ta na BJP poisa le an chak na chhortang kai tum ZPM Chief Ministerial Candidate chuan BJP do turin Mizoram mi pui angen ngam lawati a Mizoram BJP siam len tumin BJP an len theina tura kalkong tura duan puya hetiang khopa kan namin noi lai hian BJP kan thopui lawang ti ka soi theilo alati du chau ani ati kumin kum topa in than tur hi kan nam le kan sa khwa omzel dan tur shil tu ani dona tuna hian station changa kaushan le para charge nuaya missionary te din muna him lovin Harasat na shang an tok na sa zual le a Hindu sa khwa choi vung tuma BJP malak na chu atak taka veya hun tak zet to thu soin tuna hian Hindu pui thiam te chuang Christian noi chimi tumin ngam patakin an che chhuaka kan sa khwa le kan nam him na turin party ya kan omna than dik achula ti a Manipura kan unaw te nun na tam tak arala cheni in le lo tam tak ti chiat sak ani bok thu soin mai chia te za omna ti borban sak ni in pathian biakin zatel ti chiat ani thu asoi Pulal Thanzara chuan heti chung hian MNF chuan BJP azomna an chuchat nga an chut cha ngam lo awangin kan sha lo hlanin kan sa khwa le kan nam lung phum hi soi nging ani me kani ati kan ram kan nam le kan sa khwa himna tura thok thai party kan thlana nga ya ni ati bok Bhavan Friday political session hi Pulal Shwai Tluang a boy tlung MPCC secretary na kai shwaya Pulanun Moy Chuaw Ngau IAS retired Reverend LR Kolni secretary MPCC le Operation E-Roll le Pues Larin Oma secretary MPCC and Election Department MPCC ten report ngai nom tak an pebok khati zong khatun chuma chanchin thar kan ti chwa thai ani e